Ubahati parish ya Rugazi yahise bafadha abana Reverend Father Kakuro Richard Nomwe arabo gunenzarwa ya ndece omugomura Nyero district na Rubirizi. Ogunyumwebazi ashibe najaguza okikabusinguzo obu nagira ngo nokonja kwemerera amazima. Tiendaje twinorezo ruje kandi rwezo rumyalele hateri zoba twasya abasacerdote abernabana ezaba yakanga ayo odero sero kugaro zanakaira kahango abernabana bamwe abayicira amukorogo hariho obahabuze ubahireye no shona ngunitwirika bisheke kwirukanta faza webare kuchigamba namwe kufaza kakuru kandi ndakuragira abafaza tibabaragira bonka hakigambo cyawe dandikira oburibwe nguzi abantu barubirizi binene guteganiza esente government nezereta ongo mukora aba eshumanguzi zizijya oshanga zakore kusitakosire obumwe bimetarugamo kantandikira family tubana bonka icyo kubanza gutuma umuganza kuhereza family bayengera gukunda mukama bayengera kushaba no kunyikiza idini taba katolika bonka n'aba protestanti n'abasiramu n'abandi. Abazire ba Reverend Father Richard Kakuro basimire mukamaranga bayonje no kumuhasira okugenda kuri saje entama zarahanga ombusenje. Sacerdote aba umurisa arukurabero mu mukama yantuma parish yantunga mo town parish nesango muri ntunga mo district of course kandi ninshaba mukama ngo agumize munankoresa ampereze binkwetaga mbase gukora umurimo gwe uko kwarikwenda kandi nanye nishabara abantu abunkuza gukoramo mbashaba ngo mukama abahwere tukore kiturukubasa mukama ari umuhezi we Gashakwa Onesimus ndiya nabo omuri Rubirizi.